Turi ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye Bujumbura, twaje guherekeza Pasteur Mwamba n'umuryango wiwe berekeje Australie. Turashima Imana ibakinguriye umuryango, turashima Imana ko agiye na mukecuru bose n'abana. Rero Mwamba muzashika amahoro, turabifuriza kuzoshika amahoro, turabifuriza gira umugisha, turabifuriza kuzobona abandi bakozi b'Imana muzahora mugakorana umurimo w'Imana. Turakwizeye nk'umugabo w'Imana, umugabo wubaha Imana, wakoze imirimo myinshi, perezida wa Chorale Azaf. Nubwo dutandukanye kubw'imibiri ariko imitima izakomeza ibane. Rero bye bye, uzogira umugisha, abana bazogira umugisha, bazokure neza, bagira akamaro. Murakoze. Abazomwakira mugize umugisha cyane. Pasika aho yari umugisha. Turazi neza ko ari umugabo w'imirimo myinshi mu nzu y'Imana ndetse n'umuryango wiwe. Muzamwakire neza, muzamufate neza, azobashe gukora ibyo Imana yamuhamagariye gukora muri icyo gihugu. Mwamba nzamwibukira ingene yahora yumva ibibazo by'itorero akabikemura. Nzomwibukira kubwo kwita kuri Azaf, nzomwibukira kubwo gukunda umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha. Twamwira cyangwa mwaramutse. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho uri wewe urimo kundera muri aka kanya. Wewe uri muri saro, uri mu cyumba, uri mu modoka, urimo kundera kuri laptop, ngo wahe ikaze kuri uno munsi wa none, munsi mwiza udasanzwe kuri mwebwe bakunzi ba Animasha TV. So mbe na mbe mbakumbuye. Icya kabiri mukomeze kunshigikira, ndabashimira, nzakomeza mbashimira kuko iyo mukoze ibintu nka biriya mukanda subscribe mukaturebera, ni akantu keza cyane gatuma twiyumva neza. Mukomeza mugakore kabisa, ni keza, nabyo biza niko gushigikira jewe. Nabuze igihe kimwe nimba mukeneye nzoba kubitira ikiganiro mbaye password byose mubone noneho ibyabigendeka ko ari nje CEO mfite password mwe mwitonze. Ico gana nzogishiraho muzokireba. So no musturi ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye, aho twaje guherekeza umuvandimwe cyangwe umupapa cyangwe umuririmbyi cyangwe umupasteri, woragira ico uhisemo muri byo byose ko byose ni ibyiwe. Rero ari benshi mwamufite amatsiko yuko mubabwira murayafite, siko se? Kene mbabwira izina mubone kumumenya nuko tuza kumushikira, mumenye naho agiye. Ukunaje ndi hano sinza hagiye, ariko murabimenya nitwamushikira. Abo tuza kubaza bose barivuga, muze kubamenya. So je ndi hano banyita David Animasha TV, nije wanyu. Uwo tuje guherekeza yitwa Mwamba Eric, benshi bamuzi nk'umuririmbyi. Yagiye asohora indirimbo nyinshi ziri no kuri YouTube channel ye mugende muri Mwamba Eric official, mwagenda muzibona. Ni indirimbo ziza zafasha abantu benshi, zatumye anamenyekana ku giti cye. Ndetse yari n'umupasteri muri Zion iherereye hano i Burundi Bujumbura, nimwe yarakora umurimo w'Imana. Akaba rero no munsi agiye muri ico gihugu ntazi, yarendeye hafi nk'imyaka 20. Ndibaza ni nkako kandi nk'imyaka 20. Urumva nyine Imana iramwibutse, nayo igiye kumushira hariya mu bazungu abashikemo. Ni byiza cyane kiriya gihugu, ntaho tacifuza ko ni igihugu ciza, ni igihugu
ubamo nyine ukabona ufite amagara meza. Naje ndacifuza aho nde bantu rero nawe wawe mbona kora kantu wewe muyomba wanje uraho, kora kantu kabisa usanga huri dupagase dukora akazi. Naje mbibogari nyine k'umunyamerika benshi turabona ke babayo bafite amagara meza kabisa. So byinshi muragenda mubibona mu mavideo ngiye gutanga mu mwanya. Reka nde kuvuga, benshi baravuga, ariko ni ishema kuri twebwe. Ni ibintu byiza cyane kubona ateye intambwe yo kubashakira muri kiriya gihugu. Twizere ko nawe bizagenda neza, azakomeza gukorera umurimo w'Imana nk'uko yari pastor muri Zion. Ahagenda ibaza naho hariyo Zion, azakomeza umurimo ntaha usize na hariya urahari. Imana ikomeze imwongera amavuta, ikomeze umushoboze mu murimo we yahamagawe n'Imana. Imana bahezagira. So agantu baguma kunzamo itu nkagende nibi bintu zaguma bicicikana nyine. Nagiye kwavuga ariko reka kagende ni pepo, nama pepo mu bantu gusa sinokavuga ni koko kabisa. Nuguhumigwa isi neza ahigeze. Nimwitegure Yesu karaza wewe uri mu byaha wishije, bivemo wihane kuko Yesu akaraza. Jewe rero reka naje ntembere mbarebe ko baba babashe gushika baheze ibintu. Izo tubikorera mwebwe gusa. Muzi nk'amasaha naziyo hano gutega za moto za bisi kugira gusa rimwe inza gweza kino kiganiro. Mukabona ikiganiro kigeze 200 views kombye. Oya kame muze muturebera ko tuba twabikoreye mwebwe. Bari ibintu byiza cyane. Revera Mata yaravuze ngo maisha ngo ni kama mimbari kupanda na kushuka. Mwe muze mupanda gusa pana kushuka. Ayo kushuka muyarekere bashuka kwe dupande. Sasa rero mugize neza, ndabakunda cyane, nzakomeza mbakunda. Mukoze mushikira, mukore subscribe, share na comment, mugipartage kuri mugenzi wawe nkiguhaye, ugira amatsiko yo kireba ko abari ikintu nateguye cyiza cyane kibasha kugira inyungu kuri wewe no kubandi bari ahandi hantu. Murakoze cyane. Ciao. Reverend. Kirega hano ku muntu. Iri kwira recordinga ntufate ma. Turi ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye Bujumbura. Twaje guherekeza Pasteur Mwamba
n'umuryango wiwe berekeje Australia. Turashima Imana ibakinguriye umuryango, turashima Imana ko agiye na mukecuru bose n'abana. Rero mwamba muzashika amahoro, turabifuriza kuzoshika amahoro, turabifuriza gira umugisha, turabifuriza kuzobona abandi bakozi b'Imana muzahora mugakorana umurimo w'Imana. Turakwizeye nk'umugabo w'Imana, umugabo wubaha Imana, wakoze imirimo myinshi, perezida wa Chorale Azaf. Nubwo dutandukanye kubw'imibiri ariko imitima izakomeza ibane. Rero bye bye, uzogira umugisha, abana bazogira umugisha, bazokure neza, bagira akamaro. Murakoze. Abazomwakira mugize umugisha cyane. Pasika aho yari umugisha. Turazi neza ko ari umugabo w'imirimo myinshi mu nzu y'Imana ndetse n'umuryango wiwe. Muzamwakire neza, muzamufate neza, azobashe gukora ibyo Imana yamuhamagariye gukora muri icyo gihugu. Mwamba nzamwibukira ingene yahora yumva ibibazo by'itorero akabikemura. Nzomwibukira kubwo kwita kuri Azaf, nzomwibukira kubwo gukunda umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha. Yego.